turabasuhuje kandi tubaye ikaze kuri TSG Online TV. Inkuru zikomeje kwandikwa mu binyamakuru bitandukanye mu Rwanda, harimo inkuru ivuga ko habaye gupfundikira burundu dosiye y'iperereza ku ihanurwa ry'indege ya Habyarimana Juvenal wahoze ari perezida w'u Rwanda kugeza mu 1994. Ni dosiye yari imaze imyaka irenga 27 izonga umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa. Urubuga rwa Igihe rwanditse ko urukiko rusesa imanza mu France rwafunze burundu dosiye y'iperereza ku ihanurwa ry'indege ya Habyarimana nyuma yo gutesha agaciro ubujurire bw'imiryango y'abayiguyemo. Agata Kanziga ni umugore wa Habyarimana, akaba ari umwe mu batanze ubujurire hamwe n'imiryango y'abandi baguye muri iyi ndege. Urukiko rusesa imanza mu France rukaba rwashimangiye ko ahubwo ibyatangajwe n'umucamanza Marc Trevidic wagaragaje ko iperereza yakoze ryerekanye ko misile zarashiye ndege zari ziturutse mu kigo cya gisirikare i Kanombe. Iyi Kanombe yagenzurwaga n'intagondwa z'abahutu zari zikomeye mu butegetsi bwa Habyarimana. Uyu mwanzo w'urukiko washyize iherezo kuri dosiye yari imaze imyaka irenga 27 izonga umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa. Abarebereraga inyungu z'u Rwanda muri rubanza ni Maître Léo na Bernard Menge bari batangaje ko bafite icyizere ko uyu mwanzuro uza kuba imbarutso yo gutanga ubutabera buboneye ku basaga miliyoni bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi. Jean-Louis Bruguière niwe watangije iperereza yakoze adakandagiye ku butaka bw'u Rwanda. Iri perereza kandi ryaherekejwe n'impapuro zita muri yombi bamwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda bagize uruhare mu rugamba rwo guhagarika jenoside. Mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2010 nibwo abacamanza babiri aribo Nathalie Pou ndetse na Marc Trevidic baje mu Rwanda mu iperereza ku ihanurwa ry'indege yaguyemo Habyarimana. Bagize n'umwanya wo kumva ubuhamya bw'abantu batandukanye yaba bari mu Rwanda muri icyo gihe ndetse no mu Burundi, nyuma banzura ko indege hanuwe n'agatsiko k'intagondwa z'abahutu zitakuzwaga iby'isaranganya ry'ubutegetsi. Falcon 50 ya Habyarimana yahanuwe ubwo yari hafi kugwa i Kanombe, ibice bimwe byayo byaguye mu rugo rwa Habyarimana yabagamo. Uretse perezida Habyarimana, abandi bahanutse muri iyo ndege harimo uwari umugaba mukuru w'ingabo General Deogratias Nsabimana, harimo kandi Major Tadeyo Bagaragaza wari ushinzwe abarinda perezida, harimo kandi Colonel Elias Sagatwa wari umunyamabanga wihariye wa perezida, harimo na Ambassadeur Juvenal Renzaho wari umujyanama wa perezida mu bya politiki. Harimo kandi Emmanuel Akingeneye wari umuganga wihariye wa perezida Habyarimana, harimo kandi na perezida wari u Burundi muri icyo gihe Cyprien Ntaryamira, harimo na Bernard Ciza wari ministri w'itumanaho mu Burundi, harimo uwitwa Siriake Simbizi wari ministri w'igenamigambi mu Burundi, harimo kandi Jacques Helo, Jean-Pierre Menabori ndetse na Jean-Michel Pierrin bari batwaye iyo ndege nk'abapilote. Indege yari itwaye Habyarimana Juvenal yahanuwe mu ijoro ryo ku itariki ya 6 z'ukwa 4. Bukeye bwaho hatangira jenoside yiciyemo abatutsi barenga miliyoni n'abahutu batari bashyigikiye ubwo bwicanyi. Iyi ndege yarashwe irimo yururuka igeze hafi y'ikibuga cy'indege cya Kigali. Iperereza ku ihanurwa ryayo ryatangijwe n'Ubufaransa mu 1998 nyuma y'uko imiryango y'abari bayirimo abayitwaraga ndetse n'abakozi bayo ibisabye. Perezida Kagame yaciye umubano w'Ubufaransa kuva mu 2006 kugeza 2009 nyuma y'uko iki gihugu gisoye impapuro zo guta muri yombi bamwe mu bari begereye Perezida Kagame nyuma y'iperereza ry'umucamanza Jean-Louis Bruguière kuri iki kirego. Mu 2012 raporo y'impuguke z'Abafaransa yavuze ko ikigo cya gisirikare cya Kanombe cyagenzurwaga n'ingabo za leta ya Habyarimana ari igisasu cyahanuye indege cyari cyaturutse. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwashimye ibyavuzwe n'iyo raporo bushimangira ko Habyarimana yishwe n'abazanguni bo ku ruhande rwe babonaga ko we ashaka kumvikana na FPR Inkotanyi mu masezerano ya Arusha yari arimbanije muri icyo gihe. Mu 2016 leta y'u Rwanda niyo yatangije iperereza ku bategetsi 20 b'Ubufaransa ku ruhare rutaziguye muri jenoside. Mu kwezi kwa 12 2018 abacamanza b'Abafaransa bategetse ko iperereza ku ihanurwa ry'iriya ndege rihagarara kuko nta bimenyetso bishinja abo ku ruhande rw'ubutegetsi mu Rwanda. Mu 2019 Perezida Emmanuel Macron yemeje ko hajyaho inteko y'inzobere zirimo n'abanyamateka yo gukora ubushakashatsi bwihariye ku birego u Rwanda rurega Ubufaransa. Imiryango y'abapfiriye muri iriya ndege bayobowe na Agathe Habyarimana batanze ikirego mu bujurire ku mwanzuro wa 2018. Uruhande rwo batanze ubujurire ntacyo ruratangaza kuri uyu mwanzuro. Urubuga rwa Tarifa kinyamakuru cyandikirwa i Kigali rwanditse ko muri raporo iheruka gushyikirizwa Perezida Emmanuel Macron yakozwe n'impuguke ziyobowe na Vincent Ducret hagaragajwemo bimwe mu byo Ubufaransa bwamenye ku ihanurwa ry'indege ya Habyarimana, cyane ko harimo n'abaturage babwo. Aya makuru
yashingirwaga ku makuru yoherezwaga ubutegetsi bwo hejuru mu Bufaransa aturutse mu buyobozi bukuru bushinzwe iperereza ryo mu mahanga. Imwe mu nyandiko zabonwe icyo gihe igaragaza ko iyo ndege ikimara guhanurwa mu ijoro ryo ku gatandatu z'ukwezi kwa kane mu 1994 hagana saa 3 z'ijoro abasirikare barindaga Perezida Habyarimana bahise bafunga imihanda yinjiraga muri Kigali. General Raymond Dallaire wayoboraga ingabo za Mintwari atanga itegeko uburyo bwo kurindira ikigali umutekano wakwikuba kane. Muri iryo joro humvikanye urusaku rw'imbunda nini ndetse n'imbunda ntoya. I Kanombe indege ikimara kuraswa, ikibuga cy'indege cya Kanombe cyahise cyuzura abasirikare ba FAR aribo Forces Armées Rwandaises. Abasirikare b'Ababiligi bari muri Mintwari bamburwa imbunda. Hagana saa 3 z'ijoro abasirikare bakuru bakoraniye mu biro bikuru by'ingabo. Theoneste Bagosora wari umuyobozi w'ibiro bya Minisitiri w'Ingabo agerageza kumvisha abasirikare bakuru ba FAR guhita bafata ubutegetsi. Mu nyandiko z'Ubufaransa hagaragazwa uburyo inshuro nyinshi Bagosora yabaga ashaka kuyobora abagenzi be, biza no kugaragara ko yaba yari no mu bahitanye Habyarimana icyo gihe. Nyuma y'ibiganiro na General Raymond Dallaire n'intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Roger Boubou, watanzwe ibitekerezo ko guverinoma ya gisirikare itazigera yemerwa n'umuryango mpuzamahanga. Byaje kurangira ku munsi wakurikiyeho agana saa 2 za mu gitondo Theodore Sindikubwabo yemejwe nka perezida w'inzibacyuho, Jean Kambanda agirwa minisitiri w'intebe mu gikorwa cyabereye kuri ambasade y'Ubufaransa. Mu yindi nama yahuje abayobozi bakuru b'ingabo, Colonel Bagosora ntabwo ngo yashakaga kuyobora komite ikurikirana ibibazo biri mu gihugu mu izina rya komite de crise, ntabwo byari kumukundira. Bagosora yaje gutungwa agatoki ku rupfu rwa Habyarimana. Mu kugaruka ku yanurwa ry'indege ya Habyarimana harabagiye bavuga ko FPR Inkotanyi yabigizemo uruhare ndetse bakavuga ko bamwe mu bari abasirikare bayo, ariko raporo ya Ducret yagaragaje ko ibimenyetso by'ibanze byaburiwe irengero ubwo indege yamaraga guhanurwa, kandi hakaba haragiye havugwa ibihuha byinshi kuri iyi ngingo. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa kane muri 1994 ahagana saa 3 z'ijoro, Komanda Grégoire de Saint-Quentin wabaga mu kigo cya Kanombe yagiye indege ya Habyarimana yaguye, ariko nta kimenyetso na kimwe yabonye gishobora kwemeza ukuri ku byabaye. Byaje kumenyekana ko yagiyeyo gushaka sanduku k'umukara k'indege ya Habyarimana, ariko ngo yaje kubwirwa na Lieutenant Colonel Jean Kemore wakoraga muri ambasade i Kigali ko ntako yakiriye. Ni ibintu nabyo bitarasobanuka uburyo indege itwara perezida yaba idafite agasanduku k'umukara kabika amakuru yose y'indege n'itumanaho yaryo.